happy faces, makukuling imalan ang pong mga regular props. Iniindis nan ming eksena inyang bisitan mila, rin kaya nakanang pong deboto ng Santa Lucia Parish Church king Ciudad San Fernando. Anam lang grupo rin pepakit gelingan king pamanerak, uling metong mankarela alang bisang paisambut, king mera patakuraldal street dance competition inyang Miyerkules December 11. Ing ligligan ay ni amararapat balang banwa, metong ya karing peka highlight ng selebrasyon da para hingka piyesta ng karelang patron ay Santa Lucia ng Syracuse. Actually, may gumpisaya po yung kaya kaming Coraldal Festival in the year 2004. Tapos, medyo mitok lang niya pong bagya kanita. So, may revive ya po yung Coraldal Festival anyang 2022. Ang kapungin ni makulit, masiglay pa rin yung kaya kaming Coraldal Festival. Ing pamagkuraldal ang tiya mong pangatikang Santa Lucia, nung nuka rin teterak la rin kayang deboto, mang medina lang sika ng katawan, kapang fertility naman ing anyawaranda, rin bisang may kaanak. Para naman ka rin aliwang deboto, para alan niya mo naman kano ini, mang lakwas siya pang lumalam ing karelang kasalpantayanan. Nung nagsimula ako na sumali dito sa mga event sa simbahan, na-feel ko na parang gumagaan yung pakiramdam ko, yung ganon. Every year po, ginagawa po namin yung panata namin kay Apong Lucia para sa mga kalusugan namin, sa pangangailangan sa bawat tao. Agpangkang Engineer Manuel Wong, ing Hermano Mayor at Committee Head na ning Kapiastan king Santa Lucia Parish Church nganing Banwa, maulagala ring makanining piyaglon ang pong selebrasyon, uling tradisyon netaga na itika ring sablang Pilipino. Pinapakita pa rin natin na ang resiliency ng mga Pilipino. No? Basta't fiesta ng ating mga patronal saints ay binibigyan natin ng halaga para naman, of course, to celebrate and to give grace. Samantala, oy nina, muntata na kiresulta na ning likligan. Ing Santa Lucia Parish Church ing menyambut Best in Coraldal Festival Street Dance. Ikwade mo rin ing Best in Festival Costume, Best in Headdress at Best Coraldal Festival Performing Group. Crowd favorite naman ding Parish Solidarity Wellness Group, kabang Best in Choreography la ring St. Mary's Chapel at Best Coraldal Queen naman ing San Nicolas Chapel. Ikwa na naman ng Santa Lucia Integrated School ng Special Awards, kaya ing Most Disciplined Group, Most Synchronized at Most Energetic. Mitmo lang sayari sa blang participants aming nyambut, uling menuli lang certificates dati ang pong cash prize. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.